kini ki question tu am kani te phlam expect no kani ko de kebla kham e tang ba ka de ba kham e makanaru phla ban expect bakan wan MPSC mo te kini bale kani ngathrai kasino thrai sai le kani mo whatever jadi papai ngam te mo ta te hang ni am phli kini ka durma kini ka figure te hang ni dan hadu number 8 1 2 3 4 5 6 7 8 mo te ja ayu am nam nadangam bakala kija ayu new arrow am this arrow nu dan hapeng new arrow am unshat new arrow anu chat kenika pelit kawai neki mah des kat bangatit nga mosi kasat kenika pelit mah kenika pelit ka ba tho mah te mosi unshat new arrow kan satang kenika pelit mah te tang kawai kan ma ba konsep kadai kan satang uai mah aida u arrow dan kenika pelit dasar u arrow mut ka pelit mosi kannya tang ba kano kata le mah ta next dah ni padam let's say mentama kuma po kasino kita bet iki numbers mo they pinda bet iki numbers pinda bet any number mo pinda bet any numbers mo kilong p kadeka chances but yo te takara mereka probability supaya hang ni po ka question je mo ta sis ini ya kenika plate kena tiat am kalong randomly mo pimla ban bo fix ba fin manipulate mo kelang kata kilong kelini kan kata ta tekatu tentang tu mah teknik kau what is the probability that it will point to 8 mah temut kum ya kenika let's say kenika plate mah kendudit mah temosli ya kenika plate kemtit kumno jangan kapal kanya clockwise mah kin spin ya kenika plate kin spin vector dan ka chances bon poi hu 8 kalong equal mah ta first ketika total outcome mah total outcome ka total outcome season spin am kalong equal mut way r lie south sun drift new pra mah total outcome hang ni kan dei pra mah ta teka total outcome kan dei pra teka probability manyo yu number 8 total outcome kan dei pra te hang ni kan kumba phile u dai sa hang ni phile ka jo ka probability ban po yo ni phra nu dan tang wei amu phra kanong be 1 by 8 kam jinjara kalau kum udai so kana how dice udah kuno 1 2 3 4 5 6 semua ta dan new days ka total outcome de kan no ka dei 6 te dom ta ka chances ba phinyo ya u 4 phinde hi 1m te kani kom jo te kani par ka rotate kani ka plate ma te ka chances sebenarnya ini phra don hitang we te ka dang ni phio ai 1 kum long udai sebenarnya ini ya u we u ini we number 4 ba ni kwa man yo te ka dei total outcome ka dei 6 te kani ka total outcome ka dei phra ma tang kum tai tu em ta tu sa tu ta next step ta pendam nak tu ngadam space ma next odd number the hang ne pi check se ki odd number ma da pi check ikini ki odd number sa odd number hang ne ban tili dan way r lie sound tili the hang ne ki odd number ki dan kan no sound tili ma the probability bandai u odd number kadai 4 by 8 ma ta kadai 4 by 8 ta one trick question hang ni mah te yang kini phila banyak pema sausin iwe sausin r phra mah ta kadan ka cap angamatai ko ni ke teng am hapo ka option jang phi ka a maybe kan 1 4 by 8 ka b kan 1 by 2 te dalong kan ni phi hablong careful ha pin tik ye ka pin na khen technically am A B baro kidai ki correct answer ma tama which is more correct kanok bakham de ba de kinika B ma the pet pila khen hadu kinika ba fio 4 by 8 la pila khen chi tomma the teng am P long careful number ba pila tik ye kinika A mod pila bakla answer ma pila tik ye kinika B makanya B kidai correct answer ma kamde kinika A number dang laban factorize ma kini am
ตัวจุบักละยีตุปาดมาnama penting pula khenyam pula yo 4/8 directly stick 4/8 te tapi apom pedang mi 1/2 te fimes no itu teh pula nang ban khen pula yo correct answer stang one more step of fimes ma takadang film careful ma astu em kato takadang syapulong film ban kerti palat ma Zaman kapur em kijing bakala kija larangi la kerki nomor exam la chau thu hi em nin bakala bet ma ta next step ta ngene ngin check sa yo a number greater than 2 ma number greater than 2 mu de ulai dan usan uhriu uhnyo an upra tani lutili we are lai sausan uhriu hani kandan Henry tuli kinampa kibakham he panyau r ma ta the probability mikilam greater than 2 rangkono total outcome kadai pra then greater than 2 dan Henry tuli tekaniro again pinaban yapom pimde bantik direct ikini ka answer ma itik kami tala bakala dikenam arsen lai arsen sah ma ta tekani kadai ka answer katu tekni barok lai teli kedeki answer tah langsung tu em kene pilong careful mah teng em jangan pun hati ki cap pila nang ban khetnya pila tik perut dan sabaklah mah tah move on ngine geometry mah the so far ka geometry mostly kelas angka 1 pina pet kam da e ka geometry ka shlong ka kham sok la da filas mo tu mo ta in sedang sana ka kenika